إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتي مسلم أخو أرغن من سلسلة هندان آكل من مجندني كويت النبي صلى الله عليه وسلم ما شخصية إمام متور نمونا إنسان كره تفاتو جنتيغا تفاتو حال التوغا و ميهنا مدو معاملة كره من جندبي قدتكا بهيغتو. لبت أخني الله سبحانه وتعالى إنسان خلوق ربا فاوني kuffa fatakan ara ganewe gotuga kushum bariya wegemba evves mujtamai evves zamanenne kawitu nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekale gafanuge mativeri tarbiyatu libada genno tarbiyatu libada genno mundiya sahabi bekalun nakiwes e bekalunge terega kommes waraka kuffa fatakan ara ganewun huri bay khasakon ebekalunaki dade midaka duwahu islam diinuge risalatu libiganna mundiya bekalun kamuga wati jahiliya zamanuge tafatu kuttawge terega masuni fawa bekalun kamawati ba bekalunge kibang mikankan hinga fawe ege terega rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge muamala mistakunna dekkew mattaka ekankan egotam meduri korawa fawe hama ehemme allah subhanahu wa ta'ala kukkusha kanda aluwa haddutaka adi ilah subhanahu wa ta'ala ge hukumta mistakuna dekkew mattaka mifada kankan meduri kurawwa fawe komekas muhimmu nukuta eki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge tarbiyatul ibadagen tibbe imam matir sahabinge mujtama ge terega bes kun hinga mundiya kan adi hama emme ekushuge ahulwerin namedu kawitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam muamala kurava mungendevi goy rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ariha kushuge ahulweriya nuwata kushan ede miha awmun ema nabiyya sallallahu alaihi wasallam e kushal lobi kura miha tarbiyat devwa fawani ena ge buddhiya visnum wes qabul qur'ane fada gotekka ade mitanga algon men mi handan kollani evves halega algon men duwaha kues adu na ha kala wahaka takennu adi hama ehme dade ginan algon men nan adu ive fada wahaka ehennama wes algon men mi wahaka taka meduga em majlis gati be visna fikur kullu mattaka mikankan dhikur kurawige medani abu umama radiyallahu anhu ge arihun riwayegen asfawe rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihan edduha ko zuwana ko as dannawani e allah ge rasulaye timanne zine kurumattaka iduna devvasha zinayaki allah subhanahu wa taala haram kurawwa fawa bodu fafe
efaafage badalu duniya matiga wes insanaku deken je dafada bodu faafe adi hame ehemme ezuwana wes ekan engivada gannawa ehennama wes ezuwana hituga ekaman oi shauku werikamegge sababun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya allah subhanahu wa taala ge amru fula khilafan ekan kuran beenun nuwati allah rasulan loebbege bodukamun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihan as edannawani e allah ge rasulaye sallallahu alaihi wasallam timannaya zine kurumuge idna devvash nikam ballawa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge mativeri muamala ema nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith kurawani timan kale gfanu ge ariha wada gannawash kaariwe wada gannawash efohu ekalek fan sallallahu alaihi wasallam ge ariha ezwana kuttam ve kaariwum hadis kurawani tiba lobi kuram he tiba ge mamme ya meduga ekan dimawa ehinduga ena dannawani ezwana dannawani allah gandi dannawame nuneke kalege fanattaka fida ekkamuga allah timan kalege timanna lavwande rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi nukutan e zuwana visna devum hadis kurawani mistakun ebami hunge manna meduga ekan hinguma ruhene heye efo hadis kurawani tibage ufan dariya meduga ekan hinguma tiba ruhenu heye jawabuga zuwana dannawani allah gandi huwa kurawwa dannawme nuruhena muwe kalega fanattaka fida ekkamuga allah timanna lavwande rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani mistakunnen ebami hunge ufan darinna meduga tikan hinga kan nedene tibage ukhta meduga ekan hingumang edemu heye zuwana dannawani allah gandi dannawme nuneke kadege fanattaka fida ekkamuga allah timanna lavwande rasulullah sallallahu alaihi wasallam anekka hadis kurawani mistakunnen ebami hunge ebbandu ebbafa gaattimage ukhtunna meduga ekan hinga kan nuruhenete e fawga hadis kurawani tibage bappa faratu boduda tanna meduga ekan hinguma tiba ruhenu heye zuwana dannawani nuneke allah gandi dannome kalega fanattaka fida ekamuga allah timanna lavwande ehinduga rasulullah sallallahu alaihi wasallam anekka vis minukuta visna devum hadis kurawani mistakunnen ebami hunge bappa faratu bodu datanna meduga ekan hinga kan nedene tiba lobi kuramu heye tibage mamma faratu ge bodu datanna meduga mikam migotan hinguma ena dannawani allah gandi huwa kuffa dannome nuneke timannai kalege fanattaka fida ekamuga allah lavwashi ehinduga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ezwana ge mefuluga allavwa hadis kurawani dua kurawani اللهم اغفر ذنبه اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه اي اڑوگے ویر رب اے ناگے فافا فسوا دیواندے اے ناگے ہت طاہر کروا دیواندے ادی اے ناگے فرجو اللہ حرام کرے کنکمو رکھا تری کو دیواندے اے زوانا دنونی اے گے فہن تمنا گے ہت دوہ کوس e fahish amalan e hudurukam bodu amalan edi gowala fennuwe lobete akhunne mi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ariha zuwan kamuge josha bara ekuga efada kankaman edigen as dannawa zuwanunna ema nabiyya sallallahu alaihi wasallam tarbiyatu devum gendawa faawago oga terikama ekuga visnawa devum afu ema mativeri dufulun allah subhanahu wa ta'ala ge hadotuga ijaba kuravene dua fule kuravvagen ezwana yan ekamun durumuge tawfiq minwar ko devun e diwada gannawani algon men mi hadisa balala lobet akhunne algon men ge teren komme zuwanaki komme mihaki mi visnun emihegge visnu maggenes rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge mi mativeri irshad fuluga wa gotak mi istakunna meduga ena visna kamavwanama evves mihe kiban mikame hingagenne nudan insanan ena mahramun takwa kan ena yang hurmetteri wegenwa ena ge mami ha ena ge ufan darifula ena ge ukhta adi ena ge ebbandu timage gatimage mihunna
මිස්මිහුන් තිබිකන් දනේ komme mihakwas zinege muamala kurave anhenaki ei efada maqamegga ehen insanaataka waane mihekkan ihsas ko timage mi gatimage kamuge hurmetterikan hurimihunge salamatan emihun nameduga tima ghiretterikan kekigen annakamuge ihsas quranama mujtamauga efada fahish amaltan higagene nudan komme zuwanaki ade komme mihaki wes mifada kankamun rakkateribe salame vegenwa mihekamuga vegannan nikam ballawa ehen nuwam bisawbenne ehni Allah subhanahu wa ta'ala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya mukhatab qurwa wahi qurwa fawe fabima rahmatin min Allah linta lahum ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم الله سبحانه وتعالى حدوتم ورحمتكم كليغ فانوني ابامي هنتكا اوغاتري مدماتري بكلي كمغي ادي هم اهم كليغ فاني دوفلو هتر بس ويدالو مغا هدي بس ويدالوا ادي هيپلو هارو بكلي كمغا ويوډاگن نبينما كليغ فانوغا وشاگن تيوله ميستكون كليغ فانو دوكروا هنگجيسه كليغ فانو ابامي هن عفو كروا ادي ابامي هن فافو سونغدي دعاء كرواش لوبت اخني evves tanegga evves mihaku ena baru verive enaya lobi kura adi enaya taid kura adi enaya madadu veriwa bayaku ufedumat nota tibumang ede kama wanama emihaki hinheo ogatari mihikamuga wanje komme insana kives kukurana mihika wati kukura komme fahara kukura komme mihakan ege badaluga ekushak nuruhun terikama adi emihayan adabu dekke kamawanama insanunne e fada faratege washagenne nuwata e fada farataka akuge demien nunna ehem begen rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya behe gutun kurim bawale fawa fattahuga allah subhanahu wa taala dhikru kurwa fawa kama riwabegen asfawe abdullah ibn amru radiyallahu anhu riwa kurwa fawe timan kadeg faano kiyawa vidalu me kurige fatta kuterem fotegga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sifa kurbi faawatan ega asfawe laysa bifadhin wala ghalidhin wala sahab fil aswaq wala yujzi bisayyati sayyi'ah walakin ya'fu wa yasfah ikadeg faanaki duful huturu ecche vidaluwa bas haru befule nune adi ekalega faanaki hikpulu haru befulen nune adi ekalega faanaki bazar toga huturu ecche gowa hadi muamala ekkurwa uluwa bekale nune adi ekalega faanaki gosko kankurave mihaya goskamakum badal devwa bekale nune ehen namas ekalega faanaki afu kurwa adi maaf devwa bekaleke ehenkamun lobet akhunne ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam en algon men iktidawan jeifa wi iru algon menge washagem wa mistakunna medu algon menge visnu mi magun islahu ko sida kurmaki waram muhimmu kame hama ehme rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariha kukkure wigin nota kushagen wadagen neve befulna ekuttakun afu kurevi ege kaffara eggotoga wegen dane salih amal kurman ema nabiyya sallallahu alaihi wasallam irshad devwa fawe abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu ge arihun riwawegen asfawe edduwa ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga ariha miha ko as denneviye e allah ga rasulaye timanneyan anhenaka gaagoli wevijje timanneyan anhenaka akuga ekehari wevijje mifada wahakatakin as rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga arihuga denneviye ehenduga umar ga faanu vidaluwiye tiba tikam foruwinama nota tiba tikamagen as tiwaka nudennevinama allah tiba tikam foruwa devevihe rasulullah sallallahu alaihi wasallam enayang evveseche vidale no manik rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihan as evahaka dennevi ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam enayang evves jawabe nudevva ehinduga emiha emburi wadagennevi den rasulullah sallallahu alaihi wasallam bekalak fonuwagin enayang
engevi Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurwa fawani mifadan manaki ena kantaka behe gotun Allah subhanahu wa ta'ala kirit qur'anuga ayat take bawalevi Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurwani wa aqimis salata tarafa'in nahari wa zulfan min al-layl innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakirin tibana madu qaim qurash ei reganduge wagutugayya adi dualuge baegge ama kashawarun hew kantatta ki nuba kantatta fohela nota nuba kantatta duwwala ne kameke ei handuma qur'ane bayaka filawalo libiganna ne bayakan huri filawalake mi ayat ekade gafan sallallahu alaihi wasallam emiha ya hame for ko devi mane ki emiha kuramvi hew kantatta kama hew kantatta kurumuge sobun ena kurefa wa fafa fohivigen dane kama adi ekamuge natija ek gotun emiha ya kusha durheliumge bare libigen da gotuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi irshad devani ehinduga e miha sual kurevi e allah ga rasula mi timanne behe gotun ekani kangoy gottoy rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurevi ti emmeha mistakunna meduga ekangoy gote be riwayat ga asfawe mi timankale gfanuga ummatuge emmeha mistakunna meduga kangoy gote ehenkamu mifada gotakan irshad devijje kama vanama kukkurewuno mihayan elibuni tawbave rujuave adi allah subhanahu wa taala ga hadratuga fuhifawa alegi gotuga ulumuge bar e halatuga ena kusun durheliumang edani warugada bare libige komekas mitanga algon faha kollam benuwa nukutayen e boy hew kontata kuruma guligen fuhevigenda faaftoge wahaka asfave hagigatuga emiha ya kurefa wa kushabehe gotun asfavani ei allah subhanahu wa taala haram kurvi bodu faafe kurewno mihe kamuga nuwe ehen namas ene kurefa wani allah subhanahu wa taala roiwadi nugannawa haram kurwa fawa faafatok terega himene kudi faafe efada faafatan allah subhanahu wa taala heyokanta kurumuge sawbun fussawa debbawa ehen namas bodu faafe kurevijje kamawanama algon menge tere mihe ka bodu faafe kan aragane vijje kamawanama emihe ko jeheni ekamakan khasa ko tawbawe rujuwa allah subhanahu wa taala afu kurwa didati fara hame gota rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge shari'atuga allah subhanahu wa taala haram kurwa fawa kantatakan araganna mihunge macha hadduta gaim kurevumang amuru kurevi kandeli fa wi hinduga wes ema nabiyya sallallahu alaihi wasallam aluttakunge machan haddu gaim kurevumga warabboda farwatere wadagin fawa kan algon mennan ema nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge siratun warasaf kon ige nikam ballawa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ariha kukkurevi haddin hagguwa fada kamakan araganevigin as ema nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge arihuga dannawa fawa bay sahabi abekalunna meduga ekale faanu kankurawa fago burayda ibn husayb radiyallahu anhu ge arihun riwavigin as fawe ma'iz ibn malik radiyallahu anhu ekale ge faana zinege hudur amalan araganevunu hinduga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihan as dannawani e allah ge rasulaye timankale ge faanu tahir ko debash ya rasulullah tahhirni timanna tahir ko debash rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani wayhak irji' fastaghfirillah wa tub ilayhi tiwaka nudakkawash arai bahuga wayhake ki e kamen hingumun nuruhun tarikam faalu kurmu gotum bune uleche irji' tiba emburi dahushikame fastaghfirillah allahan istighfaruka faafusum ay du'a ko tauba wada gannawash rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge irshad sual nukurava kurevuni kitoves kurevvi kitoves hamekani ena astannawani timanna tahir koddeshe rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge irshad fulaki tiba ka nudakka emburi dashe adi istighfar ko tauba alevunge di du'a kurash ifahu anikka ves rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihan ena as dannawani kuri fahare eggota timanna tahir ko debwashe e allah ga rasulay ehinduga rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuri fahare efadan jawab dare wadaganni hama e bas furta vidal ena hama kuri fahare eggota kan kurawwa anekkaws emburi wadagan timanna tahir ko debwashe rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariuga dannawa rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ehinduga hatorwana faharan ena awmun hadis korawani fima utahhirka timan kalege fanu konkamaka hureye tiba tahir ko demvi nota konkamakun he tiba tahir ko demvi ballawa ingeto hatorwana faharan as timanna tahir ko devwashe as denne sobaki e kurin ena konkamekkame bayanen nukure rasulullah sallallahu alaihi wasallam suwalen nukurwa ena kurawuni kitto edi bata gannawani ena tawbawe rujuwe ena yang allah ekam foruwa devi fadan ekam foruwa fa bawwa ehinduga ena dannawani min zina zinege huturu fafanne ehinduga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekale gafanuga sahabina suwal kurawani mi moyenge fahariga moyembe fahuri miya ko as ekale wake dakkafa nuni ewaruge wahaken as dekkewima eba suwal ufede eha gina faharu as dennewima ei moyen heye ehinduga ebe kalun dannawani ena kibaga nete timanna fa kure moye kamuge evves kame ehinduga rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani ena raboygen huri mastu halatuga huri heye ehinduga miha ku teduwe enage angage kariga muuno kari kogge wasbeli enage angan raluge was doweto ehinduga rasulullah sallallahu alaihi wasallam anikka ena suwal kurawani emiha jawab devima raluge wahevves nete dennewima hadis kurawani tiba zine kurihi hama ena dannawani adehe rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani faharegga tiba bosdi adi gavvela adi bihila adi balala mifadakamen hingi kamuga vedanen nungeye tiba hama zine kurihe maneki demafirikamuga gulun hinga fadakamen hingi heye rasulullah sallallahu alaihi wasallam ariuga ena dannawani adehe hadis kurawani ena rajam kura hushkame rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki hakim islami ummatu ge veriya ema nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge kurifulu macca ekan thabituwe enage iqrarun sarih iqrarun thabitu mun hadis kurawani rajam kurash nikam ballawa ema nabiyya sallallahu alaihi wasallam emiha mikamun dur kurevu mattaka kurevi masakkepulu eyafawga sahabin vidalwani timam bekalun ena rajam kurumattaka nikume wadagin rajam korevu mattaka eki takati ukkom gendewime ena duwe gos filam wes fili manaki ena duwe die ehen namawes sahabi bekalun duwe wadagin ena rajam korevi ewaha ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga arihuga dennewima hadis kurawani tie bekalun ena du konnu likivegen hije ena tawbawe rujuwegen alun ule maneki haddu qaim kurman amur kurawi haddu qaim kuron wagutuga nota qaim kuron feshun wagutuga ena duwe filan diumum rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabi bekalun irshad de vikivegen heti bekalun ena du konnuli ena tawbawe rujuwegen den ule nikam misnawa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ena yang haddu qaim kurum amur kurawwa faawes ena meduga ekale gfanuge hippuluga oyin oga terikama rahm ehen nuniya qawitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ki allah subhanahu wa taala ge haqqu fuluga kofa wada gannawa ilah subhanahu wa taala ge haddegga vejja kofa wada gannawa ema nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge amille fulu dhati kankamuga eveswaraka kofa wada gannawa bekalennu kommegas mi hadisan algolmena engende rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge oga terikama ema nabiyya sallallahu alaihi wasallam kushan araganeve bekalunna meduga kantattan hunna goves kommegas rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihun sabit wegen asfawe maiz radiyallahu anha behe gotum ekade gafana meduga allah subhanahu wa taala kantak korevi gota behe gotum suwal korevunima ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis koravani ekade gafanan allah subhanahu wa taala tauba labwa fawe ummatege maccan e tauba bahale wonu kamuga wies e emmenge tauba yavure boduwegemwa tanawaswegemwa tauba yako kommekas rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge mi amal fulun algon mennan engigenda ekkamaki islami ummatuge hakimaya hameya haddu kande ele kamen ufaligin atuwejjikama wanama ekan sabitu wejjeya ekamakan haddu gaim kurmaki ay rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatun algon menna thabitu wegen wa kamekkan adi hama ehemme
emihigu tauba wegin wa haluga enage masala ufulunu kamuga wies enaya degotun kure hakim ikhtiyar kura gote kanda elidaneka ege terega ena wi tauba ge macha tauba kamuga beluma nuwata ena tohirwan ede kama vanama ena ge machan hadduga emkon ena tohir kurun saubaki tauba e bune dekive wahaki ki faharega ekamuga shakkin ekkame faharega ege sharuta furihama nuwagin hingadan ehennamas Allah subhanahu wa ta'ala ge hadd kande elifawa alage macca qaim kuravijje kama vanama ei mu'min alekkama vanama emiha ge faafa Allah subhanahu wa ta'ala fussawa devwan komekas mifada hadisata rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatun algon menna wara gina fennan eburi ba in halit tawga rasulullah sallallahu alaihi wasallam kusuge ahulu werinna meduga harukashi kovves kantak kurawwa fave ehen namaves efada gotakan ekalefanu kantak kurawwa favani kurin isvediya inzaru taken ekamuge terega himene ekamavvanama misalaka tabuk hangurame nikume wadagen nomuga Ka'bun Malik radhiyallahu anhu wadagen nevi Madina ga faswe tibbe bekalunge terega e hangurame nikutuma rasulullah sallallahu alaihi wasallam warugada amur kurawwa fave ehen kamun mi amur fula khilafan ekalege fanu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ekuga sahabinge lashkaruga nikume wada nugennomge sobum gaeggandaka hangurame nunukume addihe etabaya kutibi ege terega ginei munafiqun ehen namas Ka'bun Maliuge itura badur hangurama ga bawe wada genunu debe kala kutibbevi etimbe kalun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga arihan as timbe kalun nabes wakiwakim wes dennewuni evvahake maneki Allahu gandi vidalame Ka'bun Malik radhiyallahu anhu ekale fan riwa kurvum vidalwani duniye matiga ehem mihe kurimatiga nama miyadu timanna dogu hadagin emihe kurimatin salamekkan hodimu ekamaku kalega fanu arihan as timanna dogen hadafi kama vanama Allah subhanahu wa ta'ala timanna behe gutum wahiba wala wafanete ehinduga timanne salamekkan nuribunis kan kashaware Allahu gandi vidalwame timanna ennete nunukume vene evves sobe timanna ki mudavis nemmi hennune hashiganduga barwes nemmi hennune hama timan kalega fanu farwa kuda kama ekuga nunikun neviye ehenduga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurvani tiba emburi wada gannawashe Allah subhanahu wa ta'ala hadotun hukumen annade kawbuga fanu vidalwani timanna behe gotun rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabina engivi timan kalega fana evves muamalat kurwa evves wahaka fule nudekkewma ehinduga timanna gos miheka salam govi kamuga ves miheku salamaka radden nude jawaben nude timanna fiyawa tibbevi debe kalun geega kiriti kurevum fiyawa ehin kamen nukuravve debe kalun kis i'tiraf wadagene debe kalun geega kiriti kurevum fiyawa ehin evves kamen nukuravve timan kalega fanu bazar ves nikunna me misonge gobbelle mattaka mihin nikume uluvame ehen namaves timan kalega fana jawabdari ve muamala kurwa mihi kunu fewne timan kalega fana rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariha miskita wadagen namaduga ekalega fana kariga hunname ekalega fana timanna ballame ekalega fana timanna adima ballawala wabato ekamaku timanna namaduga mashghul wima ekalega fana waguwaga timanna ballawala wafama timanna balala kan engera ekalega fana munful ambura lavve kommegas egotuga 40 duas dia faun den timan kalega fanan engije timan kalega fanuge ambikambalum bes durkolluma maneki giya fonuwaluma warinuko egotuga timan bekalum barabaro fansas rewanden egotuga tibbawani koshe Allah subhanahu wa ta'ala timan bekalunna behe gotun timan bekalunge tauba qabul kurivum kamuge ayat tabawale vi nikam ballawa rasulullah sallallahu alaihi wasallam eha digu muddataka ekalega fana muamala kurevum huttawala wafas Allah subhanahu wa ta'ala ge fussewmuge basfulu awma eku gowane miheku fonuwa e gowalavani e Ka'be kadege fana ufaverikan hutte eyaffahuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ariha wadagennema e hadis kuravani e Ka'be kadege fana miyadakimi kadege fanuge mamma fulu kadege fanu ufankula nuwata vihe duwahaffahuga duniya matiga mivi duwastoge tereng emme ufaver duhaki miyade
maneki vihe fon duniyen a fon kale gafanataka puri emme ufawre duha ki eye kiveto nuwani qur'anu ga Allah subhanahu wa ta'ala ekale gafanu ga arihuga vi ani debe kalunna behe gotun qiyamata hame kiyevene wahi bas fode hen muduge matin bawala wafawati Allahu akbar komekas rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga haya puluga arabu yumagin mashghul wayfawa mihunna zuwanna meduga ekale gafan ogater ko kantak kurevi adi launel levuma basfulu vidalu bekalunnan ekale gafanu irshad devwa fawani efada nubunuma ei shaytana en algon menna deve bareke ekama kutibage akhaya fafa fusun adi dua kurawwash adi timammen salame kurawwa fatibeviti ekama kataka Allah subhanahu wa ta'ala hamdukum ufakum ulwash komekas algon menna mi filawar to enge medani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekale gafanu ge arihuga vi misonge tereng kushan aragane ve mistakunna meduga muamala kurawum gendawa fa wage ekama ko algon menge halaki algon menna mi heka begotun aden iveru emme furtam miedu lelani media ga emme wa faturalani mistonge meduga kobato algon menna shaytana en algon menge akhaya meduga kiha warakan eba ehi terive baru foru koddeveto kobato man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge mativer irshad rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qurbani man satara musliman satarahu Allah mihaku muslimaku wanghana koddi fikamavana ma Allah ena wanghana kodde babane qiyamet doga دعاء الله سبحانه وتعالى أرجو منا إما النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء مجه وتوفيق دبهم أدي إما النبي صلى الله عليه وسلم معاملات ميستكونا مدعاء معاملة القرآن يقطعه هي وتوفيق دبهم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.